ايش جرتا مجال كي ايش جرتا te fata jette get ma si dem tin jame kam ta ga dubai maybe lubuna nanufa samona kare shi wali sini fidu bicharatti ba warroonni uffata shawaa barbaadan warroonni uffata wallaggaa barbaadan warroonni uffata xibabii barbaadan naxalaa warri barbaadan matsaaf qullutii warri barbaadan xabala warri barbaadan hunda isiniif deessa dhufa saniin duratti garuu qoricha narraa bitadhaa shiifoonii narraa bitadhaa shiitii narraa bitadhaa ashi waan isin barbaadan isiniif deessa dhufaan biddeen ammaa hin jiraa sifa fidaa biddeen hin jiraa okay lubbu bakka ji'a tokko turraan naa agarta xabala isiniif fide sabala bakko barbaadanii xabala betekiristaanii maariyaamii barbaadanii kan gorgisii barbaadanii kan mikaa'elaa barbaadanii isinii ta'a guusasa isinii fidaa xap gosan warra gabaanarraa bite dambanyoota kan koo uffanni shawaa hin jira callee isaa guutuu wajjin hin birrii 50 wallaggaa 200 qorichi viitaaminii nyaataa kan si furdisu kan kalee sirraa gatu kan bishaan si obaasu kan si nyaachisu hin jira bitadhaa tabala Mikaela na fidi eshi lubbo sifan deema bakka sifa fida kan Mikaela indaga duna yaada kisi bilbila ko tiktoki ko yala fudhuti na yaada kisi kan Mikaela deemta sifida waan barbaadan isiniif fida araan bishaan gurguru seetana si qabee gogi mortu geetaa nama tokko isinan jaaladhaa ofiin arrabsiisina an xabala nan gurguran jenne sheexanatti sin qabee kan furdinaa hin jiraa na dubbisi wannoodhaan tiktokiidhaan na dubbisi karaa waasappii kiyaatiin na dubbisi lakkoofsi isaa 12 an xabalan namti kun kadir kan jedhu quuftee baajaa jala deeme dammooti si godha deebisii siin dheeressaa ishi waan isin barbaadan isiniif fide waan isin barbaadan yoona dhufe isiniif fide ishi lubbu ishi hawwiitii jenee wuddi mindin yaarsiin ishi kan bakkos warri barbaadan qabarra abbaba isiniif fide my love is jirta biyya kee jira habibti yoom dhufta samoona kana dhufa ishee samoona kana dhufa amma garuu uduu dhufin birrii warra argachuu barbaadan anillee isin jaaladha konjit osoo dhufin warri meeshaa bitachuu barbaadan na dubbisaa osoo dhufin sareen kun keessanii asumar saree gogonni ashiru waan isin barbaadan isin isa fidam buchee wajji tiji luka hin deemtu taaziyatu jira maali yaa'ee taaziyaa ma jiraatee taaziyaa dhabalan godhan maaltu dhee taaziyaa simboo koo dhufee dhufa uffata aadaa shawaa nan qabaa na dubbisi siifa dheeggaa callee isaa guutu uffanni kan koo kan shawaa jechuudha dhugaa dubbachuudha dhugaa Yesuus Kiristoos inxilibsii qaba simbirroo na bayyisa lubbu muuzii nyaata irratti simbirroo wannoo jechuudha maqaa isaa waada uffanni kan koo kan shawaas kan wallaggaas inxilibsii qaba jalaan jechuudha jalaan inxilibsii qaba inxilibsii gireessinii hodhisiisi akkasiin wannoon bitan akka isinitti shuqqata isitti hin jenne inxilibsii qaba uffanni kan koo hundi isaa inxilibsii qaba kan shawaatis kan wallaggaattis inxilibsii jalaa qaba inxilibsii adii wajjina isin hodhisiisa dhugaa rabbii akkatti bareedu agartani jira lubbu annaana dubbisaa birrii 50 bichaadha delivery firiidha okay kan wallaggaa 200 delivery firiidha inxilibsii qaba inxilibsii dhaa amaariffaa waan felle haa ta'u inxilibsii qaba garuu gurgurtuu nama dhooftu godeewwan koo isin annaa akkasii baadiyyaa miti ta'e katamaan jira maal baadiyyaa waan jiraadhe baadiyyaan jira habibti baadiyyaa sawayyaa katamaan galgala ganama qawwee irraa dhaanan ማለከ ተውነት እርገታ ወር ብር እርገችሁ ብር ማላከ የምትፈልጉት ልጆች አውሩኝ በመጣጣኝ ዋጋ እልካለሁ ወደ ኢትዮጵያ ማላከ የምትፈልጉ ሰላም ነኝ እኔ ውድ ሰኝ ኮጅራ
Maqaan kan keessanii kiyya maaliif afaan akkanaa barreessite? Sassalanni haadhatee harkaasii haa qabu ilmoo jinni sanyii mataa furri Oromoo keessa sanyii kee tan bukkisaa qoyan kochi dhimma haadha gadamu mootillee si godhaatti tan buloo kee masarratti fidaa ilmoo cittoo sanyii hinjijji maalan godha akkamitti tan buloo si godha abdaari Itoophiyaa jireenya kan koo keessaa buloo keessaa gootu ilmoo furroo kufarroo kochi joon yoo nama jiraatti kochi buna isi waan barbaadasii godha damma koo afaan Oromoo dubbatee sana afaan Baalagii dubbatuuf kaayyatuuf ati na baasee abbaa koo waasaappi na dubbisaa isinam waan beeku immoo waayifaan guwa alifan dafsa lubbuuti buna isi waan barbaadasii daffisa Wi-Fi gede bulat dai. Jira umat. Sinjiru sage. የዱባይ ገንዘቤን ይዤ መጥቼ ለወንድም ያስረከብኩት። ፍቅር ያዘሽ? አይ ፍቅር ይዘኝ አይደለም። እኔ ፍቅር አያጠቃኝ። እንዲሁ ዝም ብለሽ ለወንድ ብርሽ ልትሰጪ? ቀለበት ፕሮግራም ተደረገልና እኛ ልጃችን ጎበዝ ጀግና ናት ለባለ ሀብት ነው ምንድነው እንጂ ለድሃ አንድርም አሉት። ልጁ ያለው አንድ ሱሪ አንድ ካልሲ ነው ያለው። እኔ ደግሞ እጁ ባለሙያ ነው። እኔ ጎበዝ ባለሙያ ነኝ። ሰርተን እንለወጣለን እንጂ ለባለ ሀብት አልዳርም። አክሴ መዳር ፈልገው በጣም የነጠጠ ባለ መኪና ሶጣ በጣም ሞዴል ላይ አይኔ እንዲያ ነበርም ጸጉሬ እና ያም ነበረ ነይ ለኔ ነበር በሚባለው በስልሳ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ያ ሲሆን አክሲ የምትጓጓ የነበረው ባለሀብት ብቻ እሷን ታሪክ እንደላውጥ ነበር የምትፈልገው። እኔ ያን ላይፍ አልፈለኩትኝ። አንቺ በፍቅር ታምኛለሽ? በፍቅር አምናለሁ። ልጁ በጣም ባለሙያ ጎበዝ ነው። በሱ ይሄን ያው ቢኖር ኖሮ ኦ ማይ ጋድ በደረስ እንደሞ ጭፈራው ጭማሪ ምን ላይ ታዲያ ምን የዱባይ ብር አመጣው። የዱባይ ብር ካመጣው በኋላ በኔ ለሌላ ሴት ያዘ። እኔ ድፍድፍት እየገማው ዛቸው ልብሴን ምን ይመለጥም ስራ ዴሊ የለም ላይ ፌል ምን በቃ ጅርቱ ኢጆለን ብየ ኮ ጅርቱ ኢጆለን ኦሮሚያ ጅርቱ ኢጆለን ማል ሳሩፌ ኩን ሆለን አባቴ ሰገሌ ከቲ ከናመቲ ከታጨ መዳሉ አጨ ልመሻዋን ብቅልክቴቹ ጎተ ኦሮሞን ቀቡ አፋን በርድስቲ ጎተ እንጀይ መስመረ ጉባገተ ዝፍጢ ሰገሌ አጨ ተውሲቲ ፊንጫን አጨቱን ታቶት ዲስቲል ሞክፍቲ ጥሮፍቱ ማይ ሁንደቼ ኡፈቴ ጅራ ማዮተ ጅራ ቦወጅራ ወስልኩም ከልባ ፈለጣ ማሊኩን መዶሻን ወንም ተፈገቱ ተንተሉ አተስለቹ ወርጥ ሲቀበደሪ ዱበዳር ሲን በቀክሰኒ ሆሎት ኢሳገ ያቴ ጥሮፍቱ እንቱ ሆላ